Ya, talo fai lau fionga le kam sina whainga pālota, malo fo ele soi fua manuia wa mawal tatu wa manua. Ya, ili nei tai au malau fionga e ala ile po Kalamel Radio Samoa. O sina tala lava wa fo ile sila fia ati le tata wa tunu. Ya, o sila fia fo e tole a fo atu ia fe lolo e. O tatu tangata fo ia mana mi alifa manatu i teimi umar teimi nei. Wa po ia e mala malama e. E te whesili atua ia ma whesili mai po le alea mea ma lea mea ai o le tūlanga tā ua i le resi tananga ia ua fia le ale au wha i le lola sa mua o le anga ia i pālota ia ai fia fo ia i la tau ua wha pēna ona mai ali le resi tala mai whafo ua na o i la tau lava ia o le anga wa mo le pālota. Ya, mai sei foi la ia na ia tātou sui tau wā. Ia, sei wha amanino fo i le tūlanga la tourista langa. Ia, mai sei fo i o le tūlanga wālele i challenge tinga le petition so le o tūlanga ia i le peo na i le wha i unga pa masinonga piliota le ala ufio. Kātai, ia e mōmonga. Pa whera pui lau. Sunga lilo. Kura rasa fo whafkai fo mula mano e. Pengo whafsiri mai fo. He kulanga o kako lola pānoka lilo ke mingi lai whakingo ngā lue ngā lupa se e whai mea ka o le road review ko review a ko lola e koe kou su mai kanka kai ko kasi uma o ku maloi e lima su kasi whapānoka o le ngā lue ngā langa lai whai e le se ngā lue ngā lai kiki mai lua vai aso o lo whakingo e le ngā lue ngā lea. O le kemi kapungi ka ko lola la sofa o yulai. Al masinga ni. Ya salau malu afe. Salau iba ya le fa ka ka wale skala. O le ngumela la nga le ko ko su ako ya ka ko nga luenga le fa kinumi. Ko review ako ko saki ako fa mo nga ka ka ko kas. Po sa umala ko fa mo nga pepe ku inga mai. Ya po sa fu le ku maru lai pe yang ba ale ku maru lai ya ya fa ka se la male ngumela kiki o lai e fu pending le proof of le wala fu nga lu ngala susu e office me fa pena so le ngumela nga sala malu afe sala i vaiba e ngo pa ula kiki lalo pa o mal final row ya por si le kiki ko lunga e don't failanga mo ya le fa ia ko i le kaimiri se lo ngai mai ale ka ko review lo fakingo ia o nga ka oko mai rola i ka ko final row fo le o manga lo lomi i fa long tus o ka ko lola la nga ku sai mal fa nga fam se lo ngai tu ina mai e ready la so valo o kuso ia o le rola fa la nga fa nga fa ka fa nga pa lo ka pe a o la so valo o kuso ready o le kulanga ka ko su ka va ia pe un silfia le o mai ka punia le skonga i o mamai se fulu le u le ka punia la sulu o yulai le ka punia le faulu no ka ko su ka va e ka pungi ka ko faulu no su ka va se la i va kasi ka ko su ka va fo i wa kariinga e komisinga family inga fo i ia anga wa fu i le kula fu ia le ukali ai e ka va le fanga paloka ia si fifo va su fu ia dingi le ka pungi kai au la su le suva e ka pungi le fa u ngongi ongi lui ia pungi kangi fu ia le si sui ka va wa menga fa u fa msinga e le sa ngi lo fisa o lo ia fu i mara vangoe ya foi kangi foi pelu i resi sui ka palo ka ska palo ka i lungo le lola ona ba ana fa tu la fono ri do le e ia ku la fono fa nga palo ka lo ia nga ba ana e fa ia ona lu i resi sui ta va ia le sui ka va yo na nga ba ia fa pena foi fa foi na lu i resi ka palo ka ska palo ka yo nga ba wa fa ka ko mai la i fa nga fo ia fa msungo mo le susuli mo kusu e ka kaunga uma mai fa sungo mo ka upu fa penga ya si fi foi la
e mai alo le su ku inga mai loi fa I unga la su li mo kus ia fa kwa alo mi alo la io ka ko pepa paroka wa le mo ki ngoi loi nga po su mai e se la iba kasi ka va fa nga paroka e pe ingi su pa ufo ia nga mo ki ngoro la io su fo e lo mi ka ko pepa paroka e pe nga luenga nga mo kai mingi e pe ngo fai lo file lo le fa nga solo ya o nga fo ia le fa paloka le nga maka me ngaf ia le fa wa ngi fa maka ya o mo pol i le afe fiku se lau ka nga kai foi fai paloka I o manga nga fai lo ia le nga maka nga fila ko o mai so ngi mai ai ngi pol o nga I lo la yo la fa nga lo nga fo fa kingo le nga lo nga sa va fa kingo ia o nga mo leo fai paloka sa va mo aso foi kol e lua lava e nga o nga vai nga mo ngi o nga ai le vai nga lua o nga fa kingo I le vai aso o lumanga I le vai aso fai nga paloka e koe fa kingo lo la io o nga ngai longa vai nga lua fa mo ki ai nga lue nga alek ngaka malek ngaka ko ngol fal fe paloka mal fa ki ngol paloka mal fa ki ngol fo ia o le fa ka ngol paloka we si fo I mo wa ka pungi lo fal paloka ia fa nga be nga fo lo fa ka paloka I long fa ka mo mo o nga be nga mala nga le wa fa ka ko mai nga lo nga office ia alo kapinga fo office kapinga nga fo le maka ko station ni bomia le ka ngu meka ko me fo routers manga mia le sa supply le digital ia le fa inga va sungi le fa ilo me lo phone baka ngu me fo ile la ko masini fo ile manga mia le ma power bank se fa nga ngi ko lo nga ko le pe ka fa le ko le power ko nga so va ile le ya le ala e mai mo power bank so I ke o fa le ko le power ke mo palo ka la e o fa le ko ia fa so ka ina fo ia le office fo ia ma fa le palo ko pa fa palo ia va nga la nga le so ka kus palo ko fo ka ngo me fa ngo masina ne so lo solo nga le ya la ka pinga nga le office li lo mo si fia fo ia ta to tu o le tūlanga poe la tau ia wa na maua so tūla fono la wai au leo tūlanga leo si fia po io le vanga nga so kula fonga po fa ia lo wai au o ki so leo ko la so va lenga bala wai si al vai so ni lenga bala wai si ia o meu ia mo me fo io le fa nga se le o pe fa na le skala ka pe fanga o kampai le skala pe fanga o le skala ka lo son pe fanga ya o le si ke so le o mo le skala ka sa o lang pe fanga ya ko lo ku le skala ko mal pe fanga o le ka le skala o le si ke so ngo le si ke nga o le skala ka pe fanga o le si ka nga abu ko fe malang ku sfola o maka pulanga le o au le fo lai wo mo fo longo ia le mtanga renga pan mia le fiso fe malanga inga ilano fiso immigration ia vai la bebe fo la tu la fo no immigration so nga renga nga ia lo au manga fai so nga ofisa lo au fo ia malol le kuna fo function o le tūlanga la ia la tau ia e sfuruli maafe mo ntupu ia wale listana vai pe al tūlanga na leo lo o vai ai fo ia fina ngalo le tātou watunu o nungo pe ngata whailangi tātou whapea mai o la se fuafuanga e whai ia ale ofisa whinga pārata ia o lo mangi ngā kura fongo lilo o kura fongo ia e whamano sia lo le skala e whamano sia fo ila pāroka o le skala ia o le fasalanga lai tu la fono e lua fitala ia o fasalanga fu le paloka ia e sela pala ai a fu le numero na sulimaf o ngai e kalkunga no fisa ngai fu makaka mali ni ko mo numero na
Ma ko kusinga ngole na fu ele nga lu nga linga fai ko kusinga ngolu o kas o le ngu mela langa le nga mai mele tanga lu nga fa mo nga tatu tu le mai le ngu mela ka u fu kas ka sanga al nga imu le ele ngu mela nga sala su fi ku fa lo sala lu lima e include nga ka e a ko fu kasi de lu ko fa lu lima lu ngo ka ya pedida le so fe nga pa le la o mamba ko se le afe falua o kanka ya ko fu kasi so ko su o kuso kuso la bole mpenga palo la nga so fu mi palo na kanka la ko la fu kasi la so fu ya lo ko le lo la kanka ale wa se akua la kanka ko su o kuso ka ya pedia le mo le afe fasu le la bole so mai fo la su li ma fera ia ia ve'esia la e maliliu mai le 2021 22 a bisi fulanga kero ngonga le kikiar ngumbela ka se mala ko ia la wa malanga fa funga lu fa bai kai wa ia nga fu kai ko sanga me fa pena kero ngonga mai fu pa le kikiar ngumbela fu le o la ko fu ia ele ska mon malam la maanga nai o tatu ai ngai fa fo wa e isi tangata le wale stana wa o ifa wa mo le stana o ifa fo ia dai pe e o ai ele tūnanga fa mai langa le lama ko palo ka kuingi ia ai pe o le fa matala ti tatu ele ai se tūla fono wa fa ia tūlanga le ele ke pe wa tūla fono o ke pe nga re sai ko mo tūla fono le wa ka o ko palme pe ka ia le fa ka pe o ele fa ka mo nga palme o tūla fono nga le sa e mawhai ringa pāloka mai whawhoka nga. Pe ka ia ia ele i. Yo ele whako whala i ngā pāmingi le o whakaapi. Ole vahenga nā sai tonu kurafong kiu nga. E leo ka koe fo ia kurafong kuai. Pāloka o mai whai tonu sāmo. Ia, tāmlei. O le tūlanga i leo whainga i lātou o whamaoni e taun pāluta mai whawho. Nena le stala mai whawho. Me overcall sa rau nā ko ngā le skala mai online. Mai fafu mo se fia dilo ai nga fiku ngo la ko fa malia wa mai au completely ya le sira do sala mo ko ya wale fainga only 76 from 300 something there wale to sala mo to pu se ma ko i media ka wala nga okay the exact and numero vale lo que lo fiku ngo la ko wa completely restriction Pawala se ofisini muli la ofionga. O le tūlanga foi le o lo o whapea mai pea e nisi o pa i o le tātou atunu. O matangata foi le e wa ia pea o la tau fina ngalo mpe e tau ai mai la fisiri anga i le milia. Nei tangata e tau ruana fisiri nia mai. Po le a le tūlanga o pa lo wa tau wa ai ia o le ata upea swafa. Ia le taita i o le ituangai le sunga tui la epa. Ia whapea foi tau wha le ala le puli. Ale fa pea sa o so tula fon fa mauni so tula fon o famisi no se te fa manino ma tula fon la ye mol malam lama per tata o tulu uye paskai wa risinga fo i nga pa fo i e kilo ye le ofisa ta tanu mai o le kula fon o fa nga pa fa pe fa mauni so kula fon ma e fa pui se whasalanga e whakausanga harua ngai runga. E ke lea nga waa, e ke le mwhainga e nga waa, e kau maa e whainga pāroka, o kula whongu nga. O le makaapua nga i kamari e ke saungoai. Ia sa whamauni o le meo le reusta ia fo i o. O le tūna whono o le whansinonga. Wai le o le mea mauka ia. E sa contempt of court ya ka lo yo lista yo o afo e fa salanga mena ke lang sala kupi ya mai le o se faka usanga se sala ya e mena ngai ri reanga ba ai ngai ka mari ava i le o se faka usanga se sala wanga na suri kuna fongo e faka usanga masidi ku se fa salanga fa fa pui yo nga lo le nga ba ai
Pe fa mangala bainala. Na wali se fasalanga o ila o le pa tali e tona Dengan fa mangya ya se fa sala. Ya. Se sa no lo fiong asisto lang o to foi nga benga wal sila fiel ta to tunu. Ya, le ai ngolo solo ngali ya fa solo fo ngal ngalo fusingi. Mole ngala vai ko pele ku ya la pelo sai mal kakalo mal ngal ngalo fa kino ele asma fa le tu. Alo solo ngali ya le ngal ngafo. Ya lo fo la fa ngal ngalo fa kino. Ya lo solo ngali ya me uma ole ngai ai me fia mal mai pe fo mal lo tu. Dan fan sil me lo fis. Makala le fai ko fo lo fis ni tu sa me se fasili yang fa penga fo lo so song fa ma bla me se me anga le ko ngal wenga fo mo ke lilo ya fa penga fo yo ka po ni fo ka ko ku yo ka fa fia ya anga le I fa ngal wenga fo laso ya fa tai la wala u fiong telefon fa tai fo mo la no radio Samoa o mau mala o fiong ali ni fo I vai mo laso man via ngal wenga fa wa ya fa penga fo